mwihangane turi mu ijoro. Iyi ni inkuru itarara, ntabwo ibi nabirarana. Ibi ni ibivuye i Burundi, ibivuye i Burundi. Uburundi butanze gasopo ya nyuma nabaho. Uburundi busohoye itangazo riteye ubwoba ry'agakura. Iyi ni intambara y'ubuheta, narabikubwiye. Buvuze ngo FARDC, igisirikare cy'u Burundi, imbonerakure n'abandi bantu batavuzwe mu mazina, turi mu myiteguro ihambaye. Bandikiye perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame, baramubwira ngo ugahirahira ugafata Uvira ukarasa Uvira. Turarasa Kigali, twamaze kwishyira hamwe kandi imbaraga tumaze igihe tukwitegura. Ukarenga umurongo utukura ukarasa Uvira. Kufata Uvira, kurasa muri Uvira ni ukurasa i Burundi. Babivuze, Gisekedi yazanye intwaro nyinshi zivuye mu Bushinwa, zivuye ahantu hatandukanye. Koko nta kinyoma kirimo, nta n'ibanga ririmo, nk'uko wabyiboneye ku masanamu mu mashusho atandukanye. Bijya byose Kongo yaguze buno biri mu gihugu cy'u Burundi. Baba cyashuro bose bari kunyura i Burundi bagafasha igisoda cy'u Burundi n'icya FARDC, bari mu myiteguro karundura, nta kinyoma kirimo. Kibabaje nuko Kongo iyo ihanganye ubwayo, hakaba n'u Rwanda rujemo rushyizwemo. Ntabwo bandikiye undi wundi, ntibavuze RDF, ntibanavuze abanyarwanda cyangwa igihugu cy'u Rwanda, bavuze perezida Paul Kagame. Bamwibasiye, harimo umuzungu hano wamwibasiye, yavuze arongera aravuga ngo kandi ibyo bintu bikaramuka bibaye, ikizaba ni mumba. Nanjye rero nk'umuhanuzi nje hano ku Karubanda, reka tumene umuceri, reka tubivuge. Koko iyi ntambara yahanuwe n'Imana, ntabwo ari abanyepolitiki bayihanuye, nabo bayisanzemo, bari gukoreshwa nk'uko Herode yakoreshejwe isezerano risohoye. Abanyepolitike Uvira yari yaravuzwe kera, Burundi bwari bwarabwiwe ko intambara izava muri Kongo, ayo masezerano bayicaranye. CNDD-FDD hari isezerano ry'uko uwo mugambi ugomba kuvaho. Hano hari ibintu muri Afurika Imana yari yaravuze, ngira ngo noneho turi mu kwezi kw'indwi, uko k'umunani niho ya masezerano yose, ayo Nyirabiyorero yavuze apfumagura, ayo Magayane basabaga amasezerano avuga ibintu bisa n'ibikomeye. Amasezerano ba Moses Korora, ubuhanuzi bwa ba Kayanja, ubuhanuzi bw'abantu batandukanye, Abarundi, Abanyarwanda, Abagande. Turimo turibaza ngo nibyo bigiye gusohora. Bakozi b'Imana mwiyubare, mutaba muri mu muceri, muri mu biryo nk'ikimamiro. Nta munyafurika ukwiye kongera kubagwa nk'uko interahamwe zakoze ibi bintu, nk'uko habayeho nyabwoko, nk'ibyo twabonye biri kubera muri Kongo. Ibi bintu ntibikwiye kugaruka, biragatsindwa n'Imana Data n'Umwami wacu Yesu Kristo. Yesu watangiye intambara kuva isi itangiye, akazaba ari nawe usoza. Mumbabarire ndaje yenda mbandanye, niwe duhaye umutekano turindiriza mu kumanywa na nijoro, atarinze abarindi barindira gusa. Mwihangane n'aya mashusho ni mu ijoro, bwamaze kuba mu ijoro, ariko ngira ngo muranzi ni Habiyambere Martin Imbabazi TV gatatu, tugushime gukanda subscribe. Mu by'ukuri rero ibintu Kagame yahagaritse ntabwo mu Rwanda byagaruka. Ibintu twabonye i Burundi, abantu batwika, abantu bahekenya abantu, ntabwo tubikeneyeyo. Ibi bintu uva hakwiye kuvaho muri discipline, ujya hakajyaho muri discipline. Ariko Bibiliya ivuga ngo niwinangira umutima inkota y'Uwiteka izakuye. Buri gihugu kigiye kwemanga amasezerano yacyo, ikindi cyemanga amasezerano yacyo, ikindi gihagarare mu mwanya wacyo. Mu by'ukuri frivupre, aho inzovu zirwaniye haba bari ibyatsi. Ariko muri Kongo bari mu myiteguro ihambaye, i Burundi bari mu myiteguro ihambaye. 23
iri mu myiteguro ihambaye kandi simpamya ko rwose iri busubira inyuma. Bene data yenda uri butubwire uko byumva aho uherereye mu burenganzira bwawe. Simpamya ko mama Uvira irafatwa kandi mama 23 itsinzi irayifite. Abantu bari gupfa nabi muri Kongo, abantu bararushye muri Kongo. Mwabonye abantu bagisha ibiyuma abandi babicisha ubuhiri. Mama 23 yagiye nk'umucunguzi nayo iriyahura kugira ngo ihangane n'abadayimoni bavuye kuzimu. Mama 23 imaze imyaka n'akaka mu buhungiro, yahaze ubuhungiro, nabaharanira kariya gace. Simpamya ko hari umuntu wabahagarara imbere ngo babwire ngo stop. Simpamya ko hari. Rero aba barundi bene wacu bavandimwe, nshuti bavandimwe, umuntu waba asigaranye amasengesho atari bimuza ku mbuga nkoranyambaga muhanura intambara, ibi bintu mubihagarike guhanura intambara. Twinjire ku rugamba, dutanguranwe n'amamisire, dutanguranwe n'amaburende, dutanguranwe n'amadrone, dutanguranwe n'ibitekerezo by'abanyepolitike. Turebe ko twajoye ninga abana bacu, abagore bacu, koko n'abariya ibi biri kubaho suko bakoze ibyaha. Ahubwo mbwira umuntu wese wumva imbabazi kizi gatatu uduha umusada w'amasengesho. Niba usenga mu ijoro, niba usenga ku manywa, aho uronkera umwanya hose, nta bihumuriza bihari. Niba Ndayishimiye amaze kwemanga Uvira nifatwa wararasa Kigali, isaha ku isaha n'ubu yaharasa koko. Ubwo urumva mama 23 niba izi saha n'abacashuru n'ibintu byose byahabereye nta somo Kongo ibikuyemo ngo iganire n'abakongomani bene wabo. Ngira ngo nta ntara y'u Rwanda yigeze yimukirayo uretse imbibi zajyanyeyo kiriya gice z'abakoloni. Ntabwo mu Rwanda turumva itangazo rivuga ngo abantu bari batuye aha ngo muzimukire muri Kongo. Ntabwo numva rero ko nta ibyo bintu bindi bisigaye ntabwo byari bikwiye kugera ku rwego rw'uko nta cyatsi kiri bumere ibintu bigiye kuba gaterera nzamba. Reka mbwira umuntu wese udukurikiye, icara hasi tuganire. Numvise ibihahambura umutima, numva ibikurugutura amatwi, numva ibibyimbisha ibihaha, numva inkuru zikura ibikoba, numva amabere yikora kandi nge sinosa ndi umugabo. Ubwo rero aka nakaga mukangaratete, duhuye n'uruva gutashya, duhuye n'agaterera nzamba silivupure. Ubwo Yesu yishakira igitambo, ntambara nayireke ikaba mbaya homboka. Afite uko abigenza, ariko twebwe ngewe mu gatwe kazi intambara twarazibonye mbi. Zidutwara abantu, zitwambura abantu. Sahizi nta ntambara twari dukeneye. Inkuru ibabaje iteye n'agahinda, ngira ngo waba wabyumvise cyangwa utanabyumvise, ariko hano tugarutse Uburundi bwandikiye bunabwira bwifashishije umuzungu w'umubirigi hamwe na guverinoma y'u Burundi, ubwo harimo neva, batanze gasopo, batanga oningi mu rupapuro rw'umweru n'ikaramu y'umutuku, bavuze ngo nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame akubahuka agafata Uvira ngo arabarenza umurongo utukura. Bamare baramubwira ndi kugusomera ireteri, nuyikenera umbwire ndayiguha, nibinaba ngombwa rige twayibashyiriramo cyangwa se n'amashusho. Ariko iyi ni inkuru yaturutse i Burundi, ariko hazamo n'umuzungu ngira ngo w'umubirigi bifashishije kugira ngo ahari byumvikane cyane muri disikuru yahahamuye abantu, igakanga abantu mu buryo kandi natwe twabibonye. Ngira ngo n'u Rwanda rushobora kuri busubize cyangwa se tukaba tubatanze, ariko nge simvugira u Rwanda, sinasubiriza u Rwanda, ndagaruka kuri disikuru i Burundi ibyo bitangarije bigarukeho. Ubwo muri ubu butumwa bwiza mwihangane, sinayirukaga kuvugana ishavu cyangwa se kuvuga neruba, ariko tugiye gupreseza, dukura inkoni ku gishitsi, tumenera inda ku rukumwe. Mushobora kubidukunda cyangwa mukabitwangira,
turabimenyereye, ariko ibi byo birarenze. Evariste Ndayishimiye mwabibonye ko igitoro cyari ku kibuga cy'indege y'i Burundi, ikibuga cy'indege cy'i Burundi, ibitoro babyimuye babijyana i Gitega. Ngira ngo ejo hahise samedi vendredi indwi irangiye nibyo bintu bari barimo, n'amatara yaje gucika. No mu mujyi wa Bujumbura amatara amaze iminsi acika mu nyungu z'ibintu bari kwimura babijyana i Gitega. Rero Uburundi bwabwiye u Rwanda rubisubiramo inshuro irenze imwe mu Kirundi, ugahirahira Paul Kagame, ugahirahira ukarenga umurongo utukura, Kigali turayisamba. Ngo i Burundi nibyo bo bivugiraga. FARDC n'Abarundi turi mu myitozo ikomeye iri ku rwego rwo hejuru, twamaze kukwitegura. Ugahirahira ugafata Uvira, ukajya kurasa muri Uvira, tugusezeraniye tuguteguje hakiri kare, uraba urenze umurongo utukura. Twebwe na FARDC turarasa i Kigali, turafatikanya turase i Kigali, kandi iyi ni oningi ya nyuma. Mu magambo makeya ubwo baduhaye gashoto, ariko ntabwo bigeze bavuga RDF bw'igisirikare cy'u Rwanda, ntibigeze bavuga Abanyarwanda, bo bavugaga ngo Perezida Paul Kagame. Yewe ubutumwa rero bo batangaje, ngira ngo ushobora kuba wabubonye cyangwa se utabubonye, buva muri perezidanse y'u Burundi, buva muri guverinoma y'u Burundi. Ubu butumwa bwakanze abantu, buhahamura abantu. Ntabwo nzi impamvu Uburundi bwabaye nk'ubwidekarara, ariko bunamaze iminsi bwidekarara. Mwumvise ko mu Kirundo Evariste Ndayishimiye aravuze ngo ntimuryame umukondora zosi kuko ab'Inyanzarake bazaza, turi kwitegura. Iyo disikuru benshi barayumvise. Undi munyamakuru abazanye ku Excellence Perezida Kagame ngo turyame cyangwa twitegura urugamba. Kagame aravuga ngo nimuryame musinzire, mwongere mwicure munizigure, u Rwanda rurarinzwe. Umwe n'ibyo yavuze, undi n'ibyo yavuze. Uyu munsi rero itariki ya 15 twabonye urwandiko rucicikana ku mbuga ngurukanabumenyi, tubona itangazo ricicikana ku mbuga ngurukanabumenyi risohowe n'u Burundi, bitanzwe n'Abarundi. Ariko iyi disikuru ntabwo ari njyewe uyivuze njyenyine, n'abantu bose bayivuze, abandi baranayivuze. Ariko njyewe murantunga, ntabwo ari twebwe dukwiye kuba tutamenya amakuru kandi turi kumwe n'ijoro. Nta kizaba ntababwiye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Niba Imana yatubwiye natwe tugomba kumenya rero, tukanashaka icyo gukora. Ntabwo nzi rero uyu munsi wa none ngarutse, nyakubahwa Perezida w'u Burundi nabo bafatikanyije n'iki gisoda cy'u Burundi. Ese ubundi mbere ko ntibari bafatikanyije na FARDC mu myaka 3 irangiye ingwani iri muri Kongo? Ngira ngo bari bafatikanyije. Ese koko FARDC n'u Burundi? Kandi koko ibyo nta kinyoma kirimo. Mbwira umurundi nkurikiye n'umunyarwanda unkurikiye, nta kinyoma kirimo. I Burundi buno bari mu myitozo y'agakura hagati ya CNDD FDD, ubwo harimo imbonerakure, hakabamo igisirikare RDC FARDC, hakabamo igisoda cy'u Burundi, ndetse i Burundi niyo nzira buno shyashya. Ibi bintu Burundi bwatangaje hatagira umuntu bifata nkaho ari impanuka cyangwa atari byo. Oya, Uburundi neva yigeza nabivuga mu gihe cyashize, ubwo yajyaga gushyigikira Felix Antoine Tshisekedi, abivuga afashe idarapo, navuga ngo nzatanga igihugu cyanjye cy'u Burundi, ariko duhiri ku butegetsi bwa Kigali. Buno rero yabishize mu bikorwa, abantu bari kuzenguruka, abantu bari kwitoza i Burundi, abantu bari mu myitozo, abantu bari muri training ya danger,
intwaro zihambaye, ibikorwa biri ku rwego rwo hejuru bya gisirikare, intwaro zikomeye. Ngira ngo mwabonye imirongo y'amamodoka menshi cyane, mubona za drone nyinshi FARDC yerutse kugura ziri i Burundi, za ndege zose FARDC yerutse kugura z'amadrone, kajugujugu, byose ubu Burundi niho biteraniye. Natangaye cyane. Rero Burundi bwamaze kwidekara, bwo buravuga ngo twamaze kwishyira hamwe, twariteguye, turi kumwe, umurunga, turi inyabutatu. Ubwo ni turi kwitegura, u Rwanda nirufata Uvira. Ni mumbabarire mumbwire ibi bintu biragenda gute, turajya u Rwanda ngo rugahirahira, Kagame agahirahira agafata Uvira. Turi FARDC, turi Bujumbura, turi iki gisoda cy'u Burundi n'imbonera kure, twihurije hamwe. Buni Burundi turi mu myitozo, kandi noneho ibintu bifashe indi ntera, koko hari ubufasha barutse kujya gusaba Moscow, birananirana Abarundi, birananirana. Uyu munsi wa none rero bimuye ibitoro, koko Uvira Bujumbura, hagati ya Uvira na Bujumbura ngira ngo ni ibirometero bitarenze 25 na 26. Abazi kubara byaba ari ibyo. Buno rero umuntu hawe kuba yasubiye inyuma ni perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame. Nkibazage namwe muze kudusubiza muri komenti. U Rwanda ni rwo ruri kurwana na Kongo. Ese u Burundi buri kurwana n'u Rwanda muri Kongo, cyangwa u Burundi buri kurwana na M23 muri Kongo? Kandi ibi byo ahubwo sinzi uko ndi bubikubwire wowe uduteze ugutwi, mukinda muhagaze mugaramye. M23 irafata Uvira. Ahubwo ngira ngo ujya kurwana ntabwo arinda kuzenguruka ngo asabe uruhushya, kereka niba hari ahantu Ndayishimiye ari gusaba uruhushya, cyangwa hari aho bari gusinyisha, cyangwa hari n'undi muntu bategereje, bari kwikusanya n'iby'Ibujumbura, bari kwiyegeranya. Niba imbaraga utarazigwiza, ubwo nicyo kibazo. Ariko ubaye ufite ubushobozi, M23 irafata Uvira, ahubwo warasa M23 itarafata Uvira, kuko nimara gufata Uvira se ubwo niho uri bubone ubushobozi bwo kuyirwanya, hamurwanye n'u Rwanda. Uri burase M23 igufatanya Uvira ntuyishoboye, kandi uri muri Uvira. Ndayishimiye na FARDC muraza kuva aho hantu muze mwinjire mu Rwanda na M23 unaniwe n'umutwe w'inyeshyamba uri muri Kongo, araza kurwanya igihugu agishobora. Nicyo nge ndi kwibaza. Ngira ngo rero ahubwira ijoro ukwiye kurasa Kigali, niba ubushobozi buhari, kaharasa uwo mugambi ukawugurizamo, cyangwa se ukinjira Uvira. Kongo yaguhaye uburenganzira bwo kugaruramo amahoro muri Kongo. Kongo yaguha uburenganzira bwo gufata ziriya nyeshyamba. Kongo yaguha uburenganzira bwo gukora icyo ushaka muri Nord Kivu na Sud Kivu, ndetse muri Kongo yose. Ndayishimiye ntabwo nzi umuntu waba utegereje ngo agusinyire uruhushya cyangwa rekomandasiyo, cyangwa aguhe ubushobozi bwo kujyayo. Rero nge sanga iyi myiteguro yose iri Bujumbura. Bene data, shuti bavandimwe, utaza karagifunge ngo arazi, niko numvise uyu mugabo. Iyi ni intambara hariya Shikaramu, reka mbivuge ko ni intambara abantu bari kwitegura ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo iyo yaba ari inshuro ya kabiri kiriya kibuga cy'i Burundi gikoreshwa mu ntambara hagati, mu ntambara ya Kongo. Sinzi no ku bwa Mumbutu, ngira ngo cyarakoreshejwe. Ni Mumbutu ni Rumumbu, ntabwo yenda ndi gucukumbura amateka, ariko ngira ngo ni ubwa kabiri. Niba rero Ndayishimiye wowe uhagaze, kaba urimo neza, kaba wumva ukomeye, tugusabe ahubwo injira muri Kongo, ufate M23 uyisubize ku murongo, cyangwa se uyimanikisha amaboko.
ibyo bintu nibyo bishoboka. Naho niba yakunaniye ikagufatana Uvira ugategereza kuzarasa ari uko bafashe Uvira, ntabwo u Rwanda uzaba ukirushoboye, kuko u Rwanda rukomeye kurusha ma 23. Yego vrema. Ngira ngo rero haba hariho guhubuka, kwitiranya, kwibeshya, kwihenda gukomeye cyane. Uyu munsi wa none Perezida w'u Rwanda bisa no kumwibasira, ariko ku mpamvu zanyu bwite. Ahuriye hehe na Kongo? Ni ku manywa, mufite indege, mufite abasoda, mufite byose. Ubundi uyu mutwe ubananiza iki? Ubananiza iki? Habuze iki? Rwose nyine cyubahiro se Barundi, habura iki? Ni iki kibura ngo tugutere inkunga tuguterere? Ubutsisururana. Ikibura rero ni icyo ngicyo cyatumye muva za Warikare, za Masisi, za Goma, za Sake, za Kavumu, za Bukavu, none no muri Uvira ngo ba. Kintu kiza gukurikira hano, kintu kiri kugaragara hano, nuko mugiye kubona iby'amaso yanyu atigeze kubona n'iby'amatwi yanyu atigeze kumva. Cyakora ko mwimuye ibitoro, muri kubibona yuko hababye, hahiye, hababye, hahiye. Cyakora ko mwamaze kubona ko hababye, ni nayo mpamvu kujoyoninga n'ibindi byose bigomba kuba. Uyu munsi wa none rero, mbwira umuntu wese, fata amasengesho wiyiriza ubusa, fata amasengesho wiyiriza ubusa. Nukuri amazi ntakiri yayandi, isaha ku isaha muraza kumva amasasa aturagurika bibomoka. Ariko mu izina ry'Iyampamagara ikantoranye, Yesu warwanye intambara kwa Farawo akayitsinda, Yesu warwanye intambara ya Hitler akayitsinda, akarwana intambara y'ubushita mu Burayi akayitsinda, Yesu akarwana intambara njyewe nzi nizo ntazi, akarwanya ubumedi, akarwanya ubuperesi. Turi mu kigeragezo, turi mu makuru mabi gusa, turi mu biteye ubwoba byinshi, turi mu bintu bidahumuriza cyane. Mu gihe nk'iki ifatiro zishewe, umukristo yakora iki? Yareka gusenga, yava mu byizerwa. Muri uyu munota wo kugusabira umugisha no kuganira ijambo ry'Imana, nta ntambara n'imwe n'iy'ikuzimu Yesu yarayitsinze, n'iy'umubiri Yesu arayitsinda, n'iy'isi Yesu arayitsinda. Turwana n'isi n'umubiri na shitani, Yesu yarabinesheje mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo uburinzi bw'Imana bukubeho. Ndagira ngo Imana ikurwanira ahantu amafaranga ananiwe kurwana, Uhoraho akurwanira ahantu umubiri wawe watsinzwe, Data kurwanira ahantu abarozi bakugerageje igihe kirekire ugatsindwa. Imana ishobora byose ikurwanire ahantu famiye zawe zikomeye zidashobora kurwana, ahantu ubukene urimo budashobora kurwana, mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo, n'Imana Data, n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Nagira ngo ntangaze, Imana iguha itsinzi, Imana iguha itsinzi muri uko kwa karindwi, Imana iguha itsinzi. Yesu yaratsinze, Yesu yaranesheje. Imana iguha itsinzi muri uko k'umunani, Uhoraho aguha itsinzi muri aya masengesho. Tsinda mu izina rya Yesu, tsinda mu izina rya Yesu, tera imbere nk'umuzinga mu izina rya Yesu. Ubwami bw'Imana nibwaguke mu izina rya Yesu, nema y'Imana nikubeho mu izina rya Yesu Kristo. Tera imbere mu izina ry'Umunyanazareti Yesu Kristo watubambiwe kandi akaducungura. Turasengeye n'ibi bihugu byacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. U Rwanda ntirukwiye kurwana n'u Burundi, kandi u Burundi ntirukwiye kurwana n'u Rwanda, nta n'ubwo u Rwanda rukwiye kurwana na Kongo, ntirunakwiye kurwana n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Twishimiye ko Kongo n'Abakongomani Imana yabakiza, ikabarengera, ikabatabara, ikabakiza umuruho, kuko bararushye. Nibo bafite impunzi nyinshi, nibo bafite bwake, nibo bafite ubukene. Ngira ngo ejo mwarabibonye bene Data, twabonye ibintu nawe ushobora kureba ukavuga ngo none se Yesu ari mu isi nawe ari kubireba, Imana iri kubireba. Aho umugore bamuca
imyanya ndangamyibarukiro bagakeba bakamukeba yumva aboshye, bagafata ibiti bakajombamo, umugabo bakamuca imyanya ndangamyibarukiro, amara bayasosora. ni ukuvuga ngo ubirebye wari kurya ushobora kumara iminsi 2 utariye, urya nk'umurwayi, wari ufite gahunda yo kuzarongora wabihagarika. Donc n'abadayimoni bavuye ikuzimu bakora ibintu tutanabonye, kuko nta nubwo YouTube yakemera ko hano bihanyura, ariko ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bihambaye, ni ibintu utabonera isiguro yabyo. Imana irinde ibi bihugu abadayimoni ntibahagere, hama itabare Kongo, kuko niba mama 23 yaragiye kugarura amahoro hari ahantu, izi pfu twe turi kubona ari byihanganye nabyo ngo bihagarike. Imana igifata amaboko, Imana igifata amaboko, kuko mpamya ko nta muntu muzima wabikora. N'abadayimoni bambara ishusho y'abantu, ariko bakaba ari abadayimoni baje kunywa amaraso no kwica no kurimbura bihonya bwoko. Ngira ngo rero, ariko Yesu yaravuze ngo ikizira murimbuzi, shitani yamanukiye, wasiwe ugwishije cyane, kizira kinji yahera. No kuvuga rero nimusenge, nubwo hari ibigeragezo rusange, gupfa turabisangiye, urupfu kandi ntabwo twavuga ngo urupfu rwiza n'uru, ariko Imana iravuga ngo ntabwo tuzaba umunyago, tuzaba n'ibitambo by'abanzi bacu. Kandi aba bari gukorerwa biriya ntimugire ngo ni ibyaha byinshi bakoze, bari abantu nabera, n'abaziranenge, bari abantu ni nka ba Stefano, bari gupfa ziriya pfu mwagiye mubona. Nanjye uzanyandikira azambwire mbimuhe kuri WhatsApp, ariko kuri YouTube ntabwo ari amashusho ntibayemera. Ariko bari abantu bari gupfa nka ba Yohana baciye imitwe, abandi bagapfa nka ba Yakobo, aba bose bagaburiwe intare ba Danieli. Aba bantu bose bagiye bapfa urupfu rw'agashinyaguro, bakabaca imitwe, bakabateka mu mavuta ba Yohana, bakabata ipati mu ba Yohana. Aba bantu bose bahuye n'uruva gutashya mwene data. Nagira ngo rero kubwire ngo gusenga kwawe gufite umumaro. Niba mu izina rya Yesu Kristo wasengera Afurika, niba ukunda u Rwanda, ugakunda Burundi, ugakunda East Africa, nukuri Imana ibiguhera umugisha. Ariko ndagusengeye ubwo Yesu agenderera abandi ntagusiga. Nzokwama tuzigira zikutazompemukira, ninara mukangowe zizigira Yesu gusa, zizigira nyiriho kugeza uzacisha mu kirimba k'ijuru, zizigira Yesu gusa. Haleluya. Nifurije ko wabona igisubizo cy'ibyiza, ko watsindanishirizwa ukanesherezwa mu kigeragezo urimo, mu ntambaro uri kurwana. Yesu watangiye intambara, akarwana na Satani, akarwana n'umubiri, akarwana n'isi. Yesu niwe musirikare wa mbere warwanye intambara isi bayeho, ni nawe musirikare wa nyuma uzatwara igikombe cy'isi yose, watsinze intambara. Yesu niwe rero ushobora kuguha marayika, warwana kubw'indwara ufite, warwana kubw'ubukene ufite, warwana kubw'agahinda ufite, warwana kubw'utarashakwa cyangwa utarashaka, warwana kubw'ubucuruzi bwawe. Yesu niwe uzi opposition, niwe uzi indake, niwe uzi kukavaringa cyangwa kurya kava. Yesu niwe ushobora kurasa ntahushe, niwe sniper twiringiye, niwe mudahusha twizeye wo kukurwanirira, yarangiza akakuneshereza, yarangiza akaguha itsinzi ivuye Nyabihu. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo mbwire rero wowe uteze amatwi, mu izina rya Yesu Kristo,
umwami akumpera umugisha, uhoraho aguhezagire. Nawe witeguye kuduza amaboko Yesu akakurwanirira? nawe witeguye ubuntu bw'Imana ko bwahagararana nawe? Witeguye ikiganza cy'Imana gishobora kukurokora no kukurengera? Witeguye imbaraga n'imbabazi bya Kristo bishobora kukugeraho? Haleluya! Rero karibu dusangire ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV gatatu. Turatanguye, turagukunda kandi turagusengera. You welcome. Turanateganya kwiyiriza ubusa, uzabane natwe by'umwihariko muri aya masengesho y'amezi 3, tugakoreramo ayandi yo gusengera ibihugu byacu ndetse n'ubuzima bwacu n'imibereho yacu. Wifatikanye natwe rero, data aguhe umugisha. Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana naho, tuzanezerwa cyane tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, n'amarira azaba utugirire ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, twoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana, tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba shaka gukorera abami babiri, niko gukubitira ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakabura ukwifuza ijuru. Tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse bumva Yesu ubwo yamaraga kuzuka vuba, hanyuma yagiye tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba mugiye tugendera muri iyi si, tuzibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose, kuko ari Imana ishaka. Tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba tuzanezerwa cyane n'ijuru, tuzaririmbana na Bera, tuzambika ikuzo mu rugo rukundo, amarira azaba turi mu masengesho y'amezi 3 atangiye itariki ya 1 kwa gatandatu, akazasoza itariki ya nyuma y'umunani. Ndagushimiye wowe udahwema kubana natwe mu biganiro bya misi yose, amateraniro yacu. Twifuje kugusabira umugisha, ube mu mwanya mwiza wo kuwakira, ube mu mwanya mwiza wo kumva Imana hari umugisha yaguha. Yesu Kristo nashimwe cyane. Umugisha wa mbere ni uko tuzahurira mu ijuru tukabaho iteka ryose. Umugisha wundi ni uko tukiri mu isi dukeneye byinshi, kandi umugisha wundi ni uko buno dufashe igihe mu ntambara, ni uko twatsinda icyaha n'igisa nacyo, umukama akaturwanirira. Kinaragwana ribarikiwe. Umugisha wundi ni uko tukiri mu isi uhoraho akwimane mu gihe nk'iki, isi icuza umwijima. Mu gihe nk'iki tugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve, tugeze aho umuntu akubitirwa ku mazi nyina yavomye, tugeze
aho urukundo rutimba, tugeze aho abantu bikunda, tugeze aho abantu bakunda impiya, tugeze aho abantu batemerana, aho abana batumvira ababyeyi, tugeze muri bya bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara Afurika, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe, Mana y'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Ngira ngo rero mu by'ukuri mu ijambo rimwe n'irindi ibihugu byacu biri mu gihe cy'amajambo atari meza adahumuriza, bamwe bagambiriye kurwana abandi bagambiriye guterana. Urumva rero ntabwo byoroshye, kandi niho turi imvukira. Ntabwo rero birakwiye ko twavuga ngo Imana iduhaye umugisha yahagarika abazimu n'abazimukazi mu izina rya Yesu Kristo, tukaronka amahoro ava ku Mana Data. None rero nyemerera, hano hari ibintu abanyamasengesho mukora nge ntari bubashyigikiremo. Abakozi b'Imana bibereye mu miceri, mu mandazi, mwumva ibiri gusohoka, mwumva ibiri kuvuga. Bamwe bibereye mu byo kurya nk'ikimamiro cyangwa ikirushi. Nagira ngo rero dutange iri tangazo, umuntu watwemerera, fata umwanya wo gusenga, egera Imana usenge, koko isi igeze muri bya bihe bigoye biruhije, mbese ibihe bibi cyane, ibihe bibi cyane. Nkuko nabivuze ngo mu bihe bya nyuma Yesu yenda kugaruka, hazabaho ingwano, hazabaho ibiteye ubwoba, hazabaho ibi n'ibi, ibi n'ibi, ibi n'ibi. Ni ukuvuga rero n'uyu munsi wa none turi muri iyo generasiyo y'intambara zo mu isi. Ni kimwe Yesu yahanuye akivuga. Turagushimiye Mwami Yesu, wahanitse ikirere udendeza inyanja, watangiranye natwe usozanyije natwe, uha umugisha bene data tubanye muri iri teraniro n'ubutumwa bwiza n'ijambo ryawe, dutangiranye tukanasozanya. Papa urakoze rero, ubwo ugabanira abandi natwe ntudusige, umwigisha n'umwigishwa twuzurizwe tugabanira imbere yawe. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ntambara ni we murashi wa mbere, ni nawe wafata ku minwa y'imbunda, ni we wahagarara ku bihugu byose n'abajenerali bose n'abaperezida bose, uganze utegeke. Ntabwo twishimiye kongera kubona amaso yacu areba ibi bintu, yitegereza ibi bintu. Urengere Kongo, urengere u Rwanda, urengere u Burundi, mu izina ry'Umunyanazareti, amen. Bye bye, ciao ciao, shalom shalom. Umwami Yesu abahe umugisha.